Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching asepa NDC mpanyimfo eba Obuasi ye nia na bo ba kope Sammy Gyamfi odinka bae me mining team won say me ka say me ka ho bi okay me NDC mining team member na ye kwahia baby ye fro ho ma ye ne omo bo nkomo ne ma omo hu Obuasi ye how te say de ye ka ne ya yi no na deal to sa na ewo mu nyina ne say ye assure mo ye ne mom assure mo in a campaign say Obuasi fo beto abaye den ama NDC na NDC so anase Ghana nyina be di adanse say voter Obuasi fo nya no 2024 no ye nkroso bi da ewo Obuasi omo so hye ye boss say NDC ba power omo behwe na omo ni company na tenase na omaye den oma hwe na oma sre baby aye kan so aye den e de amaye in case of hoya abandon site nko a e na Anthony Dr. Oben so any mining team no national omu nyina so baaye e the same place any esan kokohia ye Obuasi fu nyina wita so say ye koma e de wo Obuasi nyina no MPP amboaye because that time no na MPP wo MP mienu Kokuko atin any Dr. Boachi. Okay. Any ewo MC Adanse Bona, any Fosinemisa. Yeah. Any ewo minister, any ewo president. Both the whole MPP. Yesu yi ka ye numa sem biara. Oma ye den. Oma ntie ye. Enti sa na tie dia ne Obuasi fu nyina beto abaye den. Ama NDC ye fi say esusu say enim say NDC ye party a omutie Obuasi fosu nti sa na tere beto aba na eden ama NDC na nokre eto nipa bebre asum ye di gidie kwoto aba ye hwede e course wa bibia di adanse se Obuasi foto aba na eden ema NDC mama eba Obuasi no Ezra 94.1 obeka kire yen se se nyame ya dom na se oba power Obuasi yensem no obehwe no wa eden no waka nti ye de ye wo arehyem ne hope bi wo mu se yeah ebe pem sambre no ye guso twen no sisi 6 months ayren abetwem ye wura yi ayi mu 6 months abetwem ye Obuasi fo ye da ho e kai wo mo ye guso so area no am kind of for how long any abandon no MC mama made the video of that area for how long I abandoned site no the more person mo ko ho no baby person e ko ho yes ye fan say beye okay so is that the video yeah showing and this is the area no you will see it and hana mo say ha mo buy a papa we is that the site where Peter Kessie ahana your friend Katre anase pillar Peter Kessie pa no mo ye ni surface man in be 80s okay Inti every 2000 year di bayi na no na baby we da ho okay oho ne yasen ogeto se gu baby we nkwa betuma fa nipa be 10,000 inti han na person ka mo kokotu ayi no ya mena kura da ho dada no mo de ways ne fele oho ne ye adwuma free tete and the free year be 2000 di bayi na ya mena wo ho no a ye adwuma ho na angrogo foni ni ho biem omonyi eno de omokura de sa baby we no omo we age ende apart from omo a okọ abakote momanya be 100 years ene betimi aka pit we hu asem because eye tete ye nananom abreso a abrofo no de omo man na manpower no omo na ye edwuma de hanso wo ha omo pam aha nyina omo defense omo de wire men sha defense nti we nyina we ya adenim ene omo de ball ani ways we na fele ho but o kan omo se ho nya abandon site enti ha no so omo ma kwan anke no ansa betima akọ ho akọ ye omo ma ye kwan de ya ye kwa nipa ombe kwa akọgu abebro 10,000 pit na da baby omo de ball na feel ni nyina ni waste ni na ye boba na da form na omo de waste ni feel ni sa no really yeah ade na omo pese omo akata so for now no dey aje for ngwa na betima kire sa ben wo current site na current site no now no dey emu wane ha
because from Sanso Ezra and baby the way you know. A hamper there from Bay 2000 cra de baninano, ne age a in Daho. From Bay to year 2000 Benina, ne age a in Daha. And now at the same time on so no popono son a quite chile nim like a swan casa. What I say? If you okay, Momma Boha, at least in Cameroon will be engaged. Will be a busy and can't conquer faster to trust them and we are there. Age on your bad record or Obuasi da. Ezra 0. Bra Sammy Gyamfi, enfi obi a why? Ai. No enfi obi a. Dollar a good briefcase mo yamfa ntowi. Enfi NDC full soldiers no. Enfi obi a mama part. Fasika no mama part. No wonfa nwura na sori mu. Entwe akra manyame. Na ton kotokuro kogu omo ho 4 years time na de amo omo no makobo ban e o police station. Asiafo briefcase musika ye de to wi ni jot ko party office no akwaji 20 cedis no ato wi no ato jot na wonam na ekufu ado e wase otukoko mu ko system ile na ekuafo na adu sisimo na oye trimodinfo obi obehwe nyanka ne nwisi aye trimodinfo ene yama wo $10,000 wo yama $10,000 ya de be dey adwuma ben no wabie na wo de se sika na kowuram I invest ya di mama part experience ye wo wiase nyina okura bi wa ye adwuma abosomfie amanyame asan afre no ye adwuma onyankopon ofie ti yeso onfa nko ya asori yiye entwe akra manyame ya tose kan akogu ho o party office 4 years time shia ya naje ko polling station ko boban na ye boa dollar a good briefcase mu ye di tonkun sra awani abere ho ko ye demonstration kuma actors money abre mo koye demonstration all because of say Sammy Gyamfi ama me maami agra da sika obi onu di sika koye nyamedwuma no enka wono sidi ni yemfa ma no nyamedwuma sidi ene fata nyamedwuma ohun nyamedwuma obi okru experience say eye nyankopon adwuma yema ni sidis na wo yema o dollar nkoto wi no bibi yemo mo bibi yemo mo nyahunu hwe mo na mo ni nam kurase aboye na muni koko akuafo obokoko akufu adu sisimo achim ni iwe munya hunu hwe munya hunu hwe montena se entwen 4 years time mo 20 na mo de to mu wi ni mo joto ne de yenya amamo ne ya ton se kan 1,648,000 so akogum ho ai se kan na mo de ya mamo de shia ye party office na ya to bi akogum ho afi de mo mfa bi ma ya tobia kogu party office ho ai ya de be mamo no makobo ban e wo polling station mo de ya no briefcase musika sabi yemfa nto cigarette ene wi mate yemfa nto cigarette ne wi mama part o man yin chechire ya ne nkoso wo ka ho bi nti wo deserve dollar wona e kan no me hu na no pay kura o kan ma fi mama Obama baba jime de why o de we me de me okay o mama even $1,000 kura me enough me baba jime de Abrade mama party be kumi o se kura kan mama vote